Bantwana bedlozi elikhulu, nina enabuthwa nathandwa uMvelinqangi, ngesandla sobabamkhulu nokhokho bethu okungamadlozi asembetheyo. Namhlanje ngithe ake ngikhulume ngesihloko osekunesikhathi ngincenga emoyeni wami ukuba kufanele ngiwaqophe lamazwi, yize kungithatha isikhathi ngoba lo msebenzi wokuqopha kule YouTube channel abanye ke bengathi umuntu mayewenza usuke ehlose ukuthola imali, kepha kimi kungaphezulu kokuthi kumele umuntu athole imali ngoba uyiqoqo lesivivane engalisungula ngenhloso yokuthi ngiyawuphosa khona ulwazi ukuze ababili abathathu belithole lelizwi, lokhu kukhanya engikuphembayo kubakhanyisele ngale kokubheka inzuzo, ngoba eqinisweni masithunywa uNkulunkulu sithunywa yithongo, sithunyelwa ukuba siyosiza abantu. Kukhona-ke ukusiza umuntu ngokuhlala phansi esigodlweni ugxoba amakhambi ubhule, kodwa futhi khona ukusiza umuntu ngokumeluleka ngolwazi, ngokumnika umhlahlandlela wokuphila ngolwazi lweqiniso. Ukusunguleka kwale nkundla-ke kwakuyilokho ukuba ngizokhanda isivivana esiyawukulekelela abantu babesizwe sakwethu kwaNgoni, ngoba izizwe zedukile einkambisweni zendabuko ngenxa yokuba kwakususwa ulwazi lweqiniso, kwase kufakwa amanga, ahlotshiswa, avunuliswa, enziwa iqiniso. Namhlanje ke isihloko engifisa ukukhuluma ngaso bantwana bedlozi elikhulu, ngifisa ukuthi umoya wedlozi noma umoya wobizo uyamshiya umuntu engaboni. Ayikho into ehlungu neyinkinga njengokungenwa umoya wobizo. Uma lufika empilweni yakho kuba nezinguquko eziningi, kuba nezimo eziningi eziphathekayo ngoba suwe selifikile. Luza nezinguquko eziningi. Ngake ngakhuluma ngathi kwabanye babizwa ngosizi befelwe, abanye kushabalale konke bebenakho, kuchitheke konke bebenakho ngoba bebizwa. Angazi ma uNkulunkulu uMvelinqangi uma ekhanda lelo memo, ebopha lenkatha yomemo ukuba wenzelani ukuba uma ifika siyibone kodwa uma isihamba ingabonakali. Baningi namhlanje abantu abavuka beyitshena ukuthi baseyibona lento yedlozi isekhona kanti kade ibashile. Ingakho ngithi umoya wobizo uyamshiya umuntu engaboni.
iyona ngozi leyo ebavelelayo abaningi, iyona ngozi leyo ebehlelayo ngokujuma abaningi, efika njengobuthongo empilweni yomuntu. Okufuna ukuthi bantwana bedlozi sithi noma masihamba kulolu hambo lwethongo, sithi masisebenza lo msebenzi wethongo sihlale sinovalo. Uhlala unovalo lokuthi lento engenile ngabe isekhona yini, isahleli yini, isafanele yini, ngoba umoya wobizo uyamshiya umuntu engaboni. Ngikhuluma lamazwi ngenhloso yokuba ngeluleke ngikhuthaze, ngoba iningi labantwana bedlozi bahamba behlelwe isihlava sokukhohlwa ukuthi yonke lokhu akusikho ukwazi nokuhlakanipha kwabo. Bekhohlwa ukuthi lento eyabangenayo ibona abayizisekelo zalomsebenzi. Bekhohlwa ukuthi njengoba ebizwa ngomkhulu ngonyama yomsamo, le ngonyama yomsamo akuyena umeliswe, kodwa ihleli kumeliswe. Ngoba emehlweni omhlaba ngeke nayibone ingonyama yomsamo, uyobona umkhulu mngomezulu omeliswa. Ngoba kukhandwa isivumelwano phakathi komuntu nomoya. Bese umoya mawusumkhombile lo muntu ofuna ukusebenza ngaye, lo muntu emehlweni omhlaba uba yilowo moya. Emehlweni omhlaba lo muntu uba yilowo moya. Yingakho ke ngithi noma mayiqhamuka umeliswe lo yimina, ayethi mayikhuluma kusuke kungasakhulumi umelizwe, kodwa kusuke sekukhuluma lengonyama yomsamo, lo moya owamngenayo, owenza ukuthi ethi noma maye ekhipha umhlahlandlela, eluleka, ekhokhela, akhulume into ezofika enhliziyweni yomuntu imthinte ethi wajula lapha mkhulu mngomezulu. Hayi akusakhuluma umeliswa, sekukhulumani umoya ukumeliswa. Okufike kube inkinga ke nokufike kube nento ehlungu okuyiyona engizokhuluma ngayo ukuthi mayisihamba noma isisuka lento kumeliswe, ayivamile ukuvalelisa. Baningi namhlanje abayitshena ukuthi kusenje ngoba kwakuyinjalo. Hey ngisenidlozi elikhulu ngihamba ngindlondla. Kanti sekuvele leli thongo selisukile kuye. Namhlanje ngiyafisa abantwana bedlozi, ikakhulukazi kunina enisenothando lokukhula kulendlela, uvalo nokwesaba ihlazo nechilo kungemunki kini. Nivunule ngovalo einhlizweni zenu, nizibophe ngovalo esabelweni senu sedlozi, ngoba umoya wobizo uyamshiya umuntu engaboni. Namhlanje kunabantu othi noma uthi uyabheka usalokhu ekuthwele ngeqoma ukuthi mina ngiyinyanga enkulu, mina ngumngomo omkhulu, kodwa masuthi uthi uyabheka kade lento yasuka sewuyisa kuyindoda nje yasezweni. Yingakho ke ngithi noma ningayilandela izinkulumo zami, noma ningawathanda amazwi ami, kepha ninganciki kuwona,
thathani ulwazi unganciki kumuntu edlozini noma emhlabeni ngoba ngelinye ilanga uyongena kwedukweni ngelinye ilanga namhlanje engilosi noma lo muntu okhokhelayo esesukile kimi sengiyikhulumelo kwasezweni ukuthanda nokuhlakanipha kwendoda nje yasezweni uyobona ngani sinabantu namhlanje abangena emahlazweni abangena enhluphekweni ngokulalela abantu ngoba basuke bathemba umuntu angiyamthemba ugobela wami namhlanje lento isisukile sekuyindoda yasezweni yobona ngani ingakho ngithi umoya wobizo uyamshiya umuntu engaboni ilonto abantwana bedlozi okufuna abantwana bedlozi elikhuni nabathonga nkulu nina abavumisi nabathwali benyongo nina navuma lomsebenzi navuma ukugula navuma ukuphila edlozini ukuba kulolu uvalo kufuna sihlale sibe nalo lokuthi kaze usakhona lento yangenayo isaphila lento yangenayo ngelinye ilanga ngizake ngixoxe nje indatshana encane efakazela lokho kunensizwa eyayumfundisi ebandleni ethize kuleli bandla ngizolisho nje ibandla lamaNazaretha emhleni yomsunguli walo umprofeti Isaiah Shembe lensizwa yakwaMngoma eyayumfundisi nesithenjwa salesikhonze senhlupheko salomholi wabahamba ibanga elide sekuthi uma ifika lensizwa yakwaMngoma ifika emzini kayisemkhulu ifika sekukhwalele ilanga makushona ilanga ke kuleli bandla banenkolelo noma banomthetho sisekelo wabo wokuthi uma kushona inhlamvu yelanga ngosuku langolesihlanu bayayicima imililo ngoba behlonipha isabatha kuyinkolo ke yabo nalensizwa eyayumfundisi yafika kungena ubusika mayifika phakathi komzoyisemkhulu yafica abantwana beyisayifudumezela amanzi ngoba becabanga ukuthi ubaba uqhamuka kude ungenwe yamakhaza endleleni asimfudumezela amanzi akwazi ukuthola amanzi afudumela khipha amakhaza bona bathi babebuka ukuthi noma sekuphambene nenkolelo yabo kodwa babethi benzela ubaba wabo uthanda babe nalo ngobaba wabo thwale nsizwa yathi mayifika nje selihwalala ifica kusabasiwe beyibonile iqhamuka lapha ekudeni wayesethetha kakhulu uthi nenzani nubaseleni umlilo neliphulelani isabatha zathi ingane cha baba kade siphekile kodwa sishiye umlilo uba sikufudumezela amanzi ukuze uhlambe kuthiwa lensizwa yacasuka kakhulu yathetha yadonsa inkuni yathatha wona lamanzi bebeyibekele nabhunyela yacima ngawo lo mlilo lapha eziko yayisiya kolala enhliziyo yayiphukile uma ekulaleni kwayo lensizwa ibona isimangaliso ibona emlomeni wayo kuphuma inyoni enhle mayiphuma lenyoni igqume nje ifika ihlale nje ibangana athothethe uyibamba isuke iphinde ihlale lapha athi uyibamba isuke izibaleka iziyongena efukwini akaze ayibone ukuthi kuleli ifuku ishonephi uma ephaphama aphinda lale
libuye lona lelo phupho laqala manje yamkhathaza lento ukuthi awu lento bengiyibona yini kuthiwa wavuka ekseni wasebophela eya kwinceku yakhe enkosini yakhe mayefika uthi umuntu wasezulwini ekulaleni kwami ngibone nali iphupho ngoba bekunjalo ngaphambilini indoda yenze njalo emzini kayisemkhulu uma ithe ilala yayisibona izinto uyavuka uyifune lento ukuthi abakithi bebengikhombisani le ndoda ke yakwamngoma ithemba layo lalilikhulu kumholi wawo ukuthi ishutha lento engiyiboniswa ke ngoyibuza kumholi uma ifika imxoxela imlandisa iyathula lensizwa yakwaShembe kuyona mholi kaMngoma uthi Mngoma ube nenhlahla abaningi bayehlelwa lesi simo esikwehlele kodwa bengaboniswa leyo nyoni biphuma kuwe Mngoma bengayona inyoni bekuwumuntu wasezulwini owakungenayo umhla uthabatha isifungo sokukholwa ngakho ke kuyimanje ingilosi yakho Mngoma iphumile kuwe Mngoma ube nenhlahla abaningi iyabehlela lento ekwehlela kepha bengaboni ngizama ngale ndaba ngizama ukufakazela lenkulumo yami ukuthi kuyekwenzeke ukuthi isuke lento ekwembethe ungaboni lensizwa kaMngoma kuthiwa yathandaza isikhathi nezinyanga njalo izindla okuthiwa ngelinye ilanga yathi lele yayibona lenyoni qhamuka indiza yeza yaphelela kuyena umbuzo uthi mina nawe mntana yedlozi siyoba nayo ndonhlahla yokuthi mhla isuka lento esembethe siza ukuthi hayi sengihamba ngedwa noma siyakuvuka sithi hayi ngiseyingonyama wamsamo anikuseyimi umkhulu Mngomezulu kanti sekuyindoda nje yakwaMngomezulu sekuwumelizwe lolo valo bantwana bedlozi kufuna lihlale luyisibane sivutha njalo ngaphakathi kithi sihlale njalo sihlobile ngalo ukuthi ngize ngiqonde ukuthi konke engikwenzayo lokulomsebenzi wedlozi akwenzi mina kwenza labantu abakimi abangenayo uhlala ube nalo lovalo ngoba lento akungawe akungawe lento angawe ezinye zezinto bantwana bedlozi okufuna noma seseneme kangakanani sijabulela uhambo kulendlela kepha singakhohlwa uyabona kulendlela abantu abami namhlanje sisesigabeni la othola ukuthi izwe seliyaqala liyayiqonda indaba yethu ngaphambilini babe ngayifuna ukuyibheka indaba yethu yake yaxoxwa ngenyawo uhulumeni owayebusa lelizwe wazama ngawonke amandla namakhosi omhlaba aza ngawonke amandla ukucindezela indaba yomelapho wendabuko kangangokuba amalungelo ethu asinawo nje singabelaphi ngoba kwakucindezelwa kepha namhlanje kulesi sizulwane sikusona asibonga ukuthi kwahamba kwaba khona le social media lezi inkundla la umuntu esekwazi ukukhuluma uvo lakhe ngoba ngaphambilini yayingekho lenkundla
Namhlanje kusekukhona abantu abanalo nembeza, kusekukhona abantu abanalo uvuso lokuthi ngifisa ukwazi indabuko yethu, ngifisa ukwazi. Namhlanje kukhona ingane eseyingenwe lo moya zisemavasithi, ziseyikoleni zenza lo muzwa wokulangazelela ukuthi sasingobani bengakafiki owabelumbu ondlebe ikhanyilanga, sasiyini singakakhulunyiswa ngenkolo. Lena namhlanje safundwa sakhonjwa ngesibhamu ukuthi asiyemukele. Kepha-ke ngizotshala lolo valo ukuthi uma umntwana wedlozi lesabi ihlazo ngaso sonke isikhathi, khumbula ukuthi akwenzi wena, kwenza lento ekuwe. Yingakho ngithi umoya wedlozi noma umoya wobizo uyasuka kumuntu engazi. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uma unobizo uhloniphe, nakhamba kwakho ukuhloniphe, nakukhuluma nakuyiphatha kwakho ukuhloniphe, ngoba uwazi ngelinye ilanga mhla lento isuka kuwe uyakuba yini. Ngaso sonke isikhathi iba nosuku, iba nomthandazo wakho owenzayo uthi Nkosi, nani nina amakhosi eningembethe, ngiyafisa ukuthi mhla nisuka kimi ngibone. Ngoba kuyingozi ukusuka komoya kungaboni. Kunabantu namhlanje abanqotshiwe ngoba baye empini beyitshena ukuthi hayi mina, wakhohlwa ukuthi lamandla nobuciko nobuqhawe bono bakho. Hloko sanamhlanje besisho njalo ukuthi kuyenzeka umoya wobizo usuke kumuntu engaboni. Okufuna ngaso sonke isikhathi zikhandle zivunula ngokwesaba, ngokukhuthalela uyikhathalele lento ukuthi ingesuki kuwe, ingakuflatheli. Khumbula kwenzi wena. Njoba ukulomsebenzi wedlozi asiphiwanga okufanayo, khona ophiwe ukuthi ma ehlabelela, ukuhlabelela kwakhe nje khona lento kunovuso, kunomemo oluzothinteka einhlizweni zabantu ngokuhlabelela kwakhe. Angakuthwali ke ekhanda lo muntu ethi hayi mayihlangene behlangene abangoma noma behlangene abantwana bedlozi uma ngingaculile mina akuphelele, ngoba uyikethi lento ikuye. Uyocula nje sishaya ihlombe kugide, kodwa thoda abasaphila abantu ngoba lento isisukile kuwe. Khona mayegida uzwe kuvuka usinga nohlevana kubantu ngoba lento ephathiswe kuwa kuyona yakho. Eyalabantu abayibeka kufuna ngaso sonke isikhathi sihlale sinovalo. Kuyathokoza, ngiyathemba idla amaningi esakeni. Siyathokoza.